Amazina ye nyakuri yitwa Donald John Trump, umusaza w'imyaka 79 kuko yavutse tariki 14 z'ukwa gatandatu aha hari mu mwaka w'1946. Uyu ni nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Uyu Donald Trump ni perezida umaze kurahira manda ebyiri z'iki gihugu nubwo ataziyoboye byikurikiranye kuko iya mbere yirahiriye mu mwaka wa 2017 irangira muri 2021 asimbuwe na perezida Joe Biden. Yongera kurahira indi manda aha hari mu mwaka wa 2025 izarangira mu mwaka wa 2029. Ibi bikamugira perezida wa 45 ndetse n'uwa 47 wayoboye iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yakoze ibigwi bihambaye kandi bikomeye, akaba aribyo tugiye kurebera hamwe muri rusange. Nujye kure genda Garius, aha ni kuri Dual TV. Ubundi perezida Donald Trump ari mu baperezida beza cyane iki gihugu kigeze, nk'uko yabigaragarijwe binyuze mu cyizere abaturage b'iki gihugu bamweretse igihe yongerwaga gutorerwa kuyobora iki gihugu ku nshuro ya kabiri. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari n'abadatinya kumwita umunyagitugu kuko atavugirwamo kandi iyo afashe umwanzuro ushyirwa mu bikorwa byihuse kandi binoze. Ubundi perezida Donald Trump kimwe mu bintu yabanje gukora akigera ku buyobozi, yabanje kugabanya imisoro ku bigo n'abaturage muri rusange, agabanya umusoro w'ibigo cyangwa inganda kuva kuri 35% kugera kuri 21% nk'uko yajyaga abivuga muri kampeni igihe yabaga ari kwiyamamaza aha hari mu mwaka wa 2017. Perezida Trump yakuye Amerika mu masezerano amwe n'amwe mpuzamahanga. Urugero twavuga ngaha nk'amasezerano y'ikirere azwi nka Paris Climate Agreement. Aya masezerano yaragamije kugabanya ihindagurika ry'ikirere, kugabanya imyuka ihumanya ikirere, gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere n'izindi ngingo nyinshi. Si ibyo gusa, Trump yubatse urukuta kandi runini rwagutse ku mupaka wa Amerika na Mexique, kuko aha hanyuraga abimukira benshi binjiye muri iki gihugu cya Amerika bava muri Mexique mu buryo butemewe. Bivugwa yuko kandi perezida Trump yahagaritse cyangwa yabaninze green card, gusa ibyo si byo, ni ibihuha. Ahubwo yagabanyije umubare w'abantu bahabwa green card mu buryo bumwe na bumwe. Urugero, yashyize imbere politike yitwa merit based immigration, yemerera abimukira bafite ubumenyi n'impamyabumenyi kuza gutura muri iki gihugu. Yabujije kandi by'agateganyo abantu baturutse impande n'impande mu bihugu biri ku isi kwinjira muri Amerika mu buryo butemewe. Byumvikane rero neza yuko green card nayo yakuyeho, abari baracikanywe irahari, ahubwo icyo usabwa ni ubumenyi n'impamyabumenyi kugira ngo nawe ugire amahirwe yo kuza kwiturira muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump kandi yigaragaje cyane mu bihe bya COVID-19 ubwo yatangije operasiyo yitwa Warp Speed yafashaga kwihutisha ikorwa n'isakazwa ry'inkingo za COVID-19. Trump nanone kandi yakoze amasezerano yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Bivugwa ko yagize uruhare mu masezerano ya Abraham yahuje Israeli n'ibihugu bimwe na bimwe by'Abarabu. Sawa gusa kandi yanahuje ibihugu nk'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu bigaragara muri iyi manda ya kabiri ya Donald Trump ari gutanga uruhare runini mu kugarura amahoro mu bice bitandukanye byo ku isi biri kuberamo intambara, cyane ko nawe yivugiye ko akeneye igihembo cya Nobel Peace Prize kubera uruhare rwe runini ari gutanga mu kugarura amahoro hano kuri iyi si. Trump ntatinya kugaba igitero ku gihugu icyo ari cyo cyose kiri gukora intwaro za kirimbuzi zikomoka kuri nucleaire, dore ko umwaka ushize wa 2025 aherutse kurasa muri Iran ahakekwagaho ko ari gukorwa izi ntwaro za kirimbuzi zikozwe muri nucleaire. Nubwo perezida Donald Trump asa nk'utinyitse kandi agafata imyanzuro ikomeye, nawe ntibimubuza kugira abanzi, dore ko umwaka ushize yarashwe gusa isasu ntiryinjira rimukomeretsa ku gutwi igihe ari muri kampeni yiyamamaza arimo gutanga imbwirwaruhame. Perezida Donald Trump kandi si ukuba perezida gusa, ahubwo ni n'umushoramari ukomeye cyane, kuko umutungo we ubarirwa muri miliyari 5 z'idolari kugeza kuri miliyari 8 z'idolari, kandi ahangaha hari mu mwaka wa 2025.
Perezida Donald Trump kandi akora ibikorwa byinshi bisa nk'urwenya kandi bitangaje. Aha twavuga uburyo akunda kwiyita umugabo w'umunyabwenge cyane ari genius kurusha abandi. Ikindi, Donald Trump yigeze kwakiriza abashyitsi be ibiryo bizwi nka fast food cyangwa bya biryo twavuga ko biribwa n'abantu bo ku muhanda cyane, urugero ibiryo byo muri McDonald's, KFC na Burger King. Ikindi kintu gitangaje kuri Donald Trump, akunda kwambara ingofero n'agapfukamunwa by'umutuku bidakunda guhinduka byanditseho Make America Great Again cyangwa ngo reka Amerika yongere ibe igihangange mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Si ibyo gusa, Trump akunze kugaragara ari kubyina imbyino zisekeje kandi zishimishije mu gihe ari gutanga speech cyangwa imbwirwaruhame. Akenshi iyo agezemo mu kanya k'umuziki nawe aribohora akabyina bitangaje nk'uko mwagiye mubibona. Ibi bikamugira umuperezida wa mbere wasekeje abatuye isi muri iyi myaka 5 ishize. Tugarutse mu buzima bwihariye bwa Perezida Donald Trump, ubundi Donald Trump yashakanye n'abagore 3. Uwa mbere ni Ivana Trump, uwa kabiri Marla Press, uwa gatatu ari nawe wa nyuma Melania Trump. Abo uko ari 3 babyaranye abana 5 ari bo: uwa mbere Donald Trump Jr., uwa kabiri Ivanka Trump, uwa gatatu Eric Trump, uwa kane Tiffany Trump binavugwa yuko ari uzamusimbura, n'uwa gatanu ari bucura Baron Trump. Ikindi kintu gikomeye Donald Trump azwiho nuko adashyigikira ubutinganyi, kandi ikindi anenga abakora ikizwi nka plastic surgery bahindura ibice by'umubiri wabo. Ese dukurikiye hari ikindi tutavuze kuri Donald Trump waba umuziho? Yego, nimba gihari wandikira muri comment section, kora subscribe kugira dukomeze tubane mu zindi nkuru nziza kandi zinogeye amatwi yawe. Gendi Garius nk'ibisanzwe, aha ni kuri The World TV.